لهنگین دلویرک مزنگر لسر آخا مزوپوتامیا دا. چاوین به هلما آخا پیروز و روناهی دیدن. دلی خواه دو اغورا رومتا جیانی دا جبوی آزادیه فدا کرن. فلسفه ریبران را ناونیشان جیانا نو ناس کرن. ریا مروواهی آزاد را بونه روی. ریهوال نودا جی یک جوان ریویانه کو بمشا خواه دبر ریزانا آزادیه. ریهوال نودا ده هریکنا جیانه دا بر به هزر آزادیه و حسکرنا خویا تکوشینه مزندگه. او به گریدانا جیانا شورشگری آسوین آزادیه تخملینه. دلی وی بخوابن روشکین جیانا آزاد بلنده به. ده تمن خوی جوان دا ده به پیشنگا تکوشینه و به هوالتیا خوی گرم ده خورچک حسکرنه دا ده بر ریهوالا روژا پیروز کو به تینا خوی مزگینیان روی ریویان خوشحال دگه.
diber rêhevala roja pîroz ku bi tîna xwe mêzginiyan rûyê rêwiyan xweşhal dike. Ji ber wê jî di sala 2014 da bi temenê xwe yê ciwan biryara tevlîbûyîna nava refên YPJ dide. Êdî rêheval nû da bi têkoşînê zêdetir nêzî xewne roşkên azadiyê dibe û bi vê kelecan û coşê jiyanê hemêz dike. Hemû geliyên jiyana xwe bi têkoşîna azadiya welat dijî ji bo zilim û zora li ser gelê xwe rabike her dem bi hêstên tolhildanê şer dike. Reca têkoşînvan ya Efrîna Delal bi têkoşîna xwe dibe remza jiyana şoreşger û di sala 2017 da li Kobanê dibe mêvanê stêrkên welat. Soz û peymana hevalên rêheval nûdayê ku bi berxwedan û têkoşînê wê welat rizgar bibe û wê axa me bedewtir bibe.